Mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thire FM ngubetikiri ngwata ogeni kiri mubango jwa rumuri rwa siasa rikana rumuri rwa siasa ni mubango yo kuyira ntuku cionthete Sunday kwambirithia igiri na nusu cia utuku mwanka kithake thaa ithano tuketha tuichambua siasa kuma kaunti yetu ya Meru kaunti ingiri tuthiurunkirite na kinya Kenya yonthe tugitegera hura atongeri betu bakurita ngui kwa hivyo nkethra ngikuwata ogeni tukwena arua kama kawaida intithera ndeni nkande studio itithera twina ageni bra twithera twina bo ontuku na tukwena arua tukwenda kwitha tukiaririe muno mantu jegie biama na urabietite na mbere muno igitaria twitite na mbere kuthwa twikuiriria ithurano bya 2027 kwa hivyo mutikire nkwate ogeni tugategera nyamantu jegie kiama kana opeu ituigitwe kwamba hikeri kana rais wetu no gwite kiama kiki mbo githwa kikibunjwa tuketha tukigwa na ari kethwa ni makana kendetha no urongo na at the same time tuketha tukigwa kithira boba ina decision yu ya kuthira bakibunjia kiama kiki kana boba riona atia kwa hivyo na mantu jangi ja mengi kathumba jara ya tuegie yegie siasa mantu ya professor Kithuro Kindiki tugategera mantu ya rais William Ruto na ngugitia wira itete tugategera na mantu jangi ja mengi kathumba kwa hivyo kwethira ukimaruka mitambo ni rutero Facebook no twate Meru TV Kenya utererwa YouTube Meru TV Kenya rutero Go Live Africa Meru TV Kenya na wenda kuthira gintumira SMS kuna namba idene screen yaku namba ni 07489891 ukethira gintumira SMS yaku we na kiuria we na opinion we na comment kana tugenda kuthira kana kiuria kenda kuthira kiuria hata lambrandi na pontu kwena arua namba ni ugantumira SMS yaku na bila shaka nkethira nkiwate SMS yaku rapa digital na rutero Facebook Meru TV Kenya ntumira ni SMS tienu na bila shaka tukethira tukiwata kwa hivyo karibuni sana ndene ya mitambo ya Meru TV na Thire FM. Ndivyo watogeni sana ndene studio zetu karibuni sana mukethie athikiri ba Thire FM na tegeri ba Meru TV bobere iwe bau na arabu mete na kiture ndagiko kibara bakoromba ite. Thank you sana Njeri na keri management ya Meru TV no ntuba kutwanira kanya tuti cannot take it for granted buge mbito Frank munene kameme na ndomba giteke MC Intimacy Ward na naro tureza kwa nteto nyingi beyond the ward na beyond our county mbere kinyathikeria iko bakethia na munanto bako bantimaist na bajoin kenda tomba kwa raneria. Thank you so much. Karibu sana bana Franklin. Thank you very much mbere kambo ya kanya kankethie Momeru na Wakenya bondera bari marito yako ni Franklin Muit Karuti au andikina mitandao the Secretary General wa kiama kia Nopeu ndene ya Upper Eastern na the Moropi wa kura chanathu na ndomba na kiama kia Nopeu na ngokethia wana Nopeu bonde ndene ya nthiguru yetu ya Kenya pamoja na party leader wetu na atongere bangi bonde ba kiama ketu na ara bari kibera batune batkirie na bamenye musimamo yo kiama ketu kia Nopeu ni yuriku na barabara ira twitite ni iriku asapate. Asante. Karibu sana. Anakelo ngeri? Thank you very much. Pero group kamba cheno ke thikiri betu ba Meru TV ndene ya nthiguru yetu ya Kenya na athinga betu babende ba kiama getu kia Meru kiama Kenya mzima kia Nopeu untu bakwithira batwete baru gitere uri othe twambiririe ko launch kiama kiu mpaka 2016 na buwe appreciation nyingi sana kipate linda General Mpruto Abodi untu bakutwaniria Meru akaona eti tubati kwithira twina kiama getu kia kiatuma twithira twina bargaining power kithirikari ra kyonthe ikethira ikiia ndene ya Kenya kunendi batwi turi wafuasi kana wendi mugambika ilongari kuma ture tikania east ene mudhara want inkwira athikiria betu ni vendeleo tu support obora batu support na bokona matunda meya no tu bakwithira kya thirikari kethira yenu ile kapwithwa kuma. Asante. Okay, karibuni sana. Nani mutegeri ukambeta jeri wa cheupe kama kawaida nimbetha ngekuletera mubango je ntuku cionthete Sunday kwambirithia igiri na nusu cia utuku mwanka kitha ithano. Karibuni sana tete na vile kutha tugiri napwe ndene discussion hizi. Atwambire na uwe Secretary General. Kulingana na manda yetu la twino tukwena arua nira ikuria game plan ya kiama kia Nopeu niriku.
Number one, katwambiririe na uge bwa rais burarite na akauga kiama kia NOPEU ikiumba kithura gikibunjwa. Itwonere yes no bwatumirie na bwa butibunja kiama. But still no tukwenda kwithwa tukimenya kana kinya thingatiba kiama kia NOPEU bakwenda kwithwa bakimenya plan cienu ni iriku. Ibo bangite kuthikira kajuka president no to either way kiama kikirungurwa kana kio support thirikari rero ntuku. Na hata banga bangite ikubo kubanga gutonya ki thirikari ora president ugire butina kiama kana no bangite kwendelea na kiama kinu. Thank you very much, Madam Cheupe. Mbere kabisa as a party, itukwenda kureta policy yetu kiri family ya MP yeno Joanna. Yes. Na family ira ingi cionthe ira lucire enroba wa igoro ni mutino ya ndege. As a party tukua poleni sana to the family na Murungu abaye inya kaitene ka komo na to the fans and friends and supporters wa Mheshimiwa Joanna bonde tu na watakia kila laheri, Mungu awafariji na abekire inya kaitene ka na kinya wa Kenya ba wendi bobo ya baraba kuibo baringikite nonto bwa the loss of our MP onto MP o ndegoro Kenya. We are very sorry about it na Murungu abekire inya. Secondly, manto ya konie kiama kietu kia NOPEU kuhusu msimamo yetu whether tuka support either thirikari kana tutimi support kana tugethera tu independent party. Mbere kambwe rojo ito kari kwithira tu na muchamanio yo the coordinators na chairmen ba kiama kietu kia NOPEU together with the party leader tukari kurita musimamo yetu as a party ende no ntobwa mantu tutumba kurieria muchamanio yo kwa postponed to another day kana until further notice rira tukomba kwaraniria na leadership ringi kenda tumba kwaraniria musimamo yetu yo karia kiama 2022 kiama kietu kia NOPEU kierewe kinjoin Azimio na party leader with his own wisdom na reganire na roari rwa kundissolve kiama kia NOPEU tukumakire Azimio. Na tureta as a independent party na turomba kwithwa twikulukia MCA bele to nominate umwe na twakulukia MP umwe kuma rutenere wa Tigania East. I want to assure the people of Kenya and the people of Meru that kiama kia NOPEU kite undissolved at any given time. Kinya pressure ya na atea, we are not ready as a party. Itukuelewa mathina yara yethairwo yario yakonie nominations. Itukuelewa mathina yara antu bakulukira independent candidate. Itukuelewa mathina yara yao ya short changing. Na batu as a party, we are not ready at all. Kuna kiama kia NOPEU. What we are going to do na this one should be very clear to everybody that kiama kia NOPEU kikarungika candidate kuma iteke ya gavana mwanka iteke ya MCA bonde. We are saying this thirikari enda tumisupport tui ki NOPEU as an independent party. Any person who wishes to be supported by NOPEU party na ariche NOPEU imbea na tuitania as independent parties. Yesterday ndiraigirwe Olekina MP o senator wa Narok watire yundie na undiem wahetania kire kithurano kia 2027 as equal partners. Yes, 50-50. Equal partners. Yes. We as NOPEU party tutakwendania wetania na any other party as equal partners. But we want to go as a
party twingwa we whole twate no tinya kachunji kamwe kariti so anybody because no pe mathina ya moyara yugulukira kana pressure no pe gwirwe vunjwe iriumania maybe create some quotas within Meru County baraba kuibwa no pe is not serving their purpose maybe kwa MP okuibwa retend ne kiama kia no pe maybe kwa candidate okuibwa te safe because kiama kia no pe ikekwaria but I want to say this Nopeu party is the only party in Mount Kenya East that is supporting the government. Yes, that's true. All other parties by support the opposition. Why are we not in the opposition at the moment? Badu as Nopeu party. Patu turi Nopeu party 2022 twarekire azimio. Ende tutaandrikanire nabo in coalition agreement that twitani badu twarekire azimio na muromo. Tena maandiko ikwaria kilengo ene. Iyo story ikapita. Toe ya mtu betu bakuluka. That what we are demanding as a party. The reason why we are not fighting the government at the moment is kura chietu chiondeira toringire na ira Kenya chenjalu na ira ngichie nara Kenya bara bataringire Kenya kwanza kura beneficiary bathirikari to kwari so badu tukiri tukareti the current government kenda mwananchi o Meru and libero birako bako ndelibero kenda rera mheshimiwa Frank aeta na arashinde mutoro rikuo mutoro ati Frank ari nare mwenjaira marina imura atamurega tangui up to date ute mtu turegetha ute mtu turatheya what we are saying we are going as an independent party Nopeu is a party like any other party it must be respected na heshima retu tuwewe turi antwa Nopeu party everyone has a democratic right we are living in a democracy or in a democratic republic whereby muntu ena uhuru wa kuithurira kiama kira kwenda ende batue ituithuririte kuria ke Nopeu na tutege 2 term na tutege 1 term ni atate buri batu Nopeu is an independent party and it support the agenda of the development the current government ito support the development agenda manto ya 2 term na 1 term leave it for another day because kwina agreement ira to sainire na anto ba Kenya ibara batarirwa na kura kuri agreement batarire na basainire na wananchi ba Meru kana ba Kenya ati wa tuthithiria ki na ki na ki na ki 2027 we are renewing that contract by either saying 2 term or saying 1 term. Okay, thank you. Tukachoka kiwe bwana Karuti no tukwina yuri bibi niko ndo kulingana na ndumwa lakini tukachoka na Frank no kuromba giti na kinyoe ingotiki musimamo jwa kujurungamiki Nopeu of course no support agenda and everything that concerns Nopeu. Why do you think a whole president omba kwithira kirungama kaua kiama kia Nopeu ikibunjwe kana ikibeberwo kenda butonya kithirikari-ini nikino ndo atikuwe yu ni bukaria kiama kia Nopeu butonya thirikari-ini bukario u lakini akobwambe buthirie kiama kithe kenda butonya kithirikari. Thank you sana na tupokire kiu mbere ma kirorero SG kwena uga we are supporting the government achoka thirikari we are not supporting the 2 term or 1 term. Yes, ankondo ka put it clearly kiama getu gite gwitaniria like gite tuteraini na mona the UDA azora tukona ODM and UDA as a party but non to batu kiama getu kize kena no tetera mwananchi no pe kumenyekana kwa hize kena na kutetera mwananchi na kweti into bile bia nto betu kana gutia about the development the point ora pendekia kana orang ku understand urere batu tutena thina the government kenda tomba kwasha into bia Meru ila bile Meru for example last week
Deputy President nariungite Meru in one constituency, that is Tigani East. Yes. Na arete into bibi ngimuno. We cannot afford twambia ndoa like na government ndio bibi omba kugitata kura. Ejite gutega barabara ya kuma Mikindori kwena Makunati na gukinyono ongerere some other kilometers kenda ina maburu. You see? Yes. Okinya kieni ne kana ground barabara ene kwena into bibi ingi aromberwa au una bimo biambia go take place. For example, kwena into bia rombero bia ko repair school. Kwena bus cha rombero. And I think that is the stand. That the battery there, thirikari kira tukuona tukenda gintu thai as a Marian tutumba gwita gwita kira position. Na ikyo tukuga because thirikari eji nyeto atumira rugere ya the other former deputy president atumira kuga shares. Already cheto chirio ito agitire shares and the government ya Kenya Kwanza 2022. Already kwena kura twaringire 2022 kenda president Ruto athire egitene na thirikari Kenya Kwanza. Ikyo tukuga nande ichakura chetu ire ankoro na kire bara bakura kuri nkara na iria na sema nonjeri. Akansera batene we karomba buga bakauga tutekoromba ende ichakura chetu ire ankoro kaina we karombo. Bauga mustere bainaira chimbecha bauga becha iji te chia marando ni chia kura chetu ire ankoro utekia ukera ichia kura chetu ire ankoro doko iji te chia marando ichia kura chetu ire ankoro ndo vira bionde biga ichia kura chetu ire ankoro kinyara mirike ichia kura chetu ire ankoro. So we intobie tu bia 2022 tutomba kuga twambie kumatoka tutigere nalo 17 months kenda tukinya kidurana na tukingi ne akwi almost katika kipindi na kerite bionde bitandatu nyagete ke MC na MP na nini na kira Meru nontu tujita ja kenda tonorana tukora irua kwe anasiasa batonya getene the next minute akaambia politics chia the next kipindi monka changanya nto abaitakiri nontu bajukia marking scheme egutaga intobire ugete athithia na intobire abatikuthithia na egetene already akaraja Kenya wale aspirant na kwa hapo indega mononi buga inene forum tukatirimana na na barabe sitting akario rambati ona aspirant no ntumira ruga nkathithia ukwelewa lakini we already egete so atukuga no peo tureareria mantu ja agenda chira ikoreta development kirantu betu no peo turiti into byantu betu na ikyo mbuga jakwa no peo mbuga tukenga mathina ja ntu betu tujere no peo. Thank you so much. Okay. Kwina kiuri nkuriti Frank nyoenga kurikio bwana Kailo Ng'eri. Imbio gutuma kana wida ni imbio kuthugania ni etumite gutwika kiama kia no peo president muzima na kurungama akwa kiama ku ikibunjwe. Kimoni yakwa ndi mwangi Kailo Ng'eri. Ndato ani gutuma president wa kiama kini kibunjwe ni interest chia wa na chio atina interest cha mwananchi yo tuma mbuo otikyo gutuma kana otika iria president au mpo perform brava tu perform ndo kwa kwithirwa no peo irio. Yes. Kuna ndi musimamo watu wa kiama ora secretary general karutewire ni ati tutebunja kiama kii kinya Ruto akauga ugui kinya akauga ka kinya itia kinya tena tutebunja no peo Hapana. It is there to stay na iko kwa ndogo rikanye cheupe back in 2022 Mheshimiwa Mpurunto Aburi na the then president Uhuru Kenyatta amwira pura Aburi vunja icha Mpurunto Aburi atumira ume bwawe o chiaro abathironkia kia mwicho atavunjirie kiama kira the late Raila Odinga ambura Mpurunto Aburi vunja icha Mpurunto Aburi atumira ume bwawe ringi mpalo ara atavunjirie kiama gatumira Mpurunto Aburi ara kubunja kiama kira nontu bakwithira no peo ikiama gia kuthetera mwananchi na tukia kubunjia no peo tutithira twina kiama kia kuthetera mwananchi wa nthi nontu batue inya silogani yetu watu pande ngazi pamoja. Yes.
ikuma nthi twitetie kiama kia nopeo nio the real bottom up the bottom up ira cha bayundi ye bana kiama kia nopeo nio bottom up ya omano ntikio kiama kira ginturene na ikio kira gukuthetera mwananchi kuna ndi batu kiama kia nopeo gutuko gibunjia ndenda kuwa gikarwamia kuma MCA mwanka ngaba muntu tuturwamia aki president na kinyawe no turwami Utubutekari. ate kukutika kinyawe no turwami kwenda kuangalia input yako na tunombole kitireke. Yes. The question is, to president ya ameke kuvugania kiama getu kibati kuno mbere ya mambo ge rogono ruru ndaru kinya kiruto every day news kana kuna report kinya kile president as well kile nyanga bana wa mayor obero kile kisietwe kama mayor waza kana every governor kile county ya mbere ma president na ku understand the party strength there as we are talking about na kumenya ikiama kile na inya. Number 2, president ka kwebaraba muchinetie to man from mail we know them. Na to tanambero ko otombo kinya nande to abaneka. Baniko. President yetrias kumwa bia kuira no peu yenye inaenda Meru no dominate no ko dominate kwa kujukia Meru na Temeru of course no peu dai as well kwena aspirant to MP Silas Daraka songe teboga mono na in many other areas. Runga igoro patirinda na lete kurugura office now so teaja Kenya but now in case tukiara ile chetu chaja Meru no peo no mpashwe mu Meru ikadoro ina MC baba nje mono ikadoro the majority na ko ugo etamo sedo jonge kona bageta ikauna record hizo kitinyi itebionde because kwena county ya kiti itebionde I think was it na kuroroya educate na one party can repeat no chokeraja jo wetu so itukomenya ibakomenya the strength of the party na baatu na tuna ndai kuguro wetu na ikyo tukwenda kasa kenda kya magetu cyomba gopiki. Number 2 tukeja gutonya ire nande tukaraja twitire gitandene na thirikari kwi mantu ja mutumba kwa rimite ndiketo ngwitarie to supporting to support batu turariria gwitinto bietu no twetu mera njirire chibaterete na ara tukona gakosa kinya thirika government tutikethore twingi muromo but tweta through MOU RSG akuga twandikanirite riu itutonyereta ndene na thirikari tatu kyo tutikwenda na ikyo tumitwingwa ja tongeria bakiama kya no peu kinya patirinda batu ja tongere kwe mantu tumwira na nyawengo no ntunoi muntu wina matuja mega ya kuthikira ikyo twendete patirinda wetu agatuthikira so the case tepataga mbicha bona ja patirinda okurega mantu jamu it is the party muntu party ni nene thirikari ne nontu ibugwitiria antu kana Meru in general akona kiuri mtu omba kuria akoria lakini ni right ya mwananchi wende kuona project yethera kithirikari kana ate kithirikari so does it mean that no peo kethera to support thirikari then it means antu batumba kuthera bakia deliver promises tiondiri bati ku deliver in government? No, it is the right of every citizen kwithirwa akiona services from the government. Yes. Na araba kurita ogoti bo. But ndene nthiguru etu ya Kenya igwithira kwina political goodwill. No gwithirwe mantu ya moya thithika no ntobo chore buraburi na bu at personal level na the president, the deputy president and the people in the government. Let me tell you. Kwe manto yatagarika ndene ya Nyanza province. Kwe manto yatagarika Coast. Kwe manto yatagarika Turkana. Kwe manto yatagarika Northeastern. But today because of the alignment, because of the good relationship in between them, na baraba kudana ninto, there is flow of resources kiri ndegoro irenge. So it doesn't mean if maybe you are not supporting the government, uteomba kuona into kwaku ukoona lakini uteruurirwa tapu yonde ora irura wa kinya irwa break kidogo kidogo. So that's why we are saying we as the Nopeu party
we have said it very clearly. Our party leader is a member of parliament in one of the constituency chetu ndani ya Meru County. Na arueto kwaria aina barabara ya kuma mechi mikuru wita Keolo utura Mikinduri. True or false? Aina barabara ya kunate Mikinduri kunate. Aina barabara ya kuma that's 23 kilometers. Na barabara ekirite ikubwithwa Murire Isiolo. Aina KMTC iwokwa. Aina wind power ibu Kengen ikuendelea. Na TTI akoya osteos yokera aritwa. Aina market ya Mikinduri ke kuendelea. Na market ya kunate kaite kururwa itendene. Na market ya Mulika. Those are 3 market in one constituency. This is a KMTC. This is a TTI, Osteos. These are affordable houses, Kigosho ward. And around 4 or 5 tarmac road. Iratsiko connect. Na contractor I citing as we are talking. What is the reason behind all this? It is because of this support rather than ya thirikari. Na uwe awapate linda imuntu ina mauri ndene Meru. Ameru bende kana bare. You see thina ya antu betu ba Meru iri mone kumenerania na kuria wikirana. Let me speak the truth of the matter. Mbere tuoka mwana siasa onge akinya level ya general mporo wa bori ndene Meru. It will take us years. Uitithia muntu tumurita kailongeri kana Franki kana karuti uyo akinya level ya general ki Meru ndene ya Meru. Muntu goya maigere president manto au. It will take us time. Ikwendra muntu remo irritate tu gwira antu bawe. Yes. Kuthetera antu bawe. Yes. So our party leader is one of those people. Party leader general mporo abori wa muibwembe. Yeah. Na atiromba kurembe aromba kura Tigania East. Very true. Today was in Tigania West. Kese no ndiye meathene. Aitete ke mutunga no to kinyawe na sir na Methodist churches ikwawe akaromba ngirima na 5 kende deputy president mutunga no aitera aita aromba ngirichi ya ngirima na 5 bonde ba chema ni ke anine baumete koromba ke kende kyo mabonde ba na mbecha ariku. Au. What does that mean? Mporo wa muibiro Southiment, wa muibiro Embu Nara. Na mporo wake ao kwanjiria kwaria we atikira na atikira na atiwa uwa. So what we are saying is this. Batu as a party, itoe wa freedom. I want to say this. Kenya president, let this sink in his mind. And let even our deputy president understand this. That in Meru County, from 2013, itara vyama Kinyato itara anto na vyama inya 20 County Assembly of Meru. Today as we are talking in the County Assembly of Meru kuna PNU. Yes. In around 6 elected members. Yes. Yundrie 13. Bas iko ndani. Independent iko ndani. Yeah. Nopeo iko ndani. Jubilee iko ndani. DP iko ndani. Kwa huu Meru kayunga na jia. So kutwera tuvunje kiama kia Nopeo ndene Meru County, that tells us ko kwenda DCP, PNU, Bas, ODM, LNDP, Safina, DP, chionda chithora chiyo Meru kutwika it is the only kiama kira maybe kia sia line ita na thirikari. It's the only UNDA, maybe in Antobelle Kavadato. Then County Assembly of Meru. And I want to tell you, Meru toka Zambia. Nopeo tutaosha Meru. Uko na confidence sana. Mia kwa mia. Ito yete. Tutena ngwe yere as from muchamani yoto ya royo yokari kubanga programs. Cha campaign ya wekira. Tukare manto Meru Okay. Kubarema tuwa barema because
tutirĩmĩra antũ bingi tukarĩmĩra antũ ngũira baritĩte bira ba promise ra Meru. We are coming. Let them wait. Tuyete kuromba ite bya MCA Meru twiromba naira twethe batu no peu twi mama kwa kameme mweri tukamama kwa na thu mweri yungi mweri 17 etiere turenda kuthiurunga Meru Embu Tharaka-Nithi na Isiolo tukiolia kura cia no peu with a lot of seriousness. Reason being Kinya Assembly kuna I want to say it very clearly and let this sink in their mind, let them understand this. Iba thome history. Iba na bachogere itare munya barabara assembly ra nkuru. Kendra walikuwa 9. They were no 13 there 12. Itare munya kendra. Itare rege bachogete mbere ana ure ana rachogeri bele. Tiani otewe achogeri omo ibeiba na kwa choge bange bakai. Same case will apply in the year 2027. So MCA bokano nyina gwenyange mbia cienu muno. Mama no thimenti bati 000 chote. Ciondo kuthambia. Otewa bochogia. I want I want to advise them. They are our friends. Iturare abo ndoene impinge muno. But kinya turare nabo ndoene wo. No peu. Antu bako bugana. Bibi atomba bano gya kuthiriba kuruta ngui. Baka endire. Me agwena bara mate kuruta ngui na kwena baba itete ngui. Otengui kanguire. Let me say this. You see, everything should not be totiba tere kuthithia mantu yonde on monetary basis. But no mwanko dhani ke ndrautethio na. Like today. One thing that I have learned and I want to ask them, just forgive me for speaking the truth. Tuke ano pe untorene na upio. Lakini da ito bate ya mono ito ba eshim because they are our elected leaders. Yes. But as the MCAs of Meru County, tuchamaniki anine wapendo. Uinde secretary general kya makano peu ninawaambia tukutane na baraba kwenda kuyakiga makano peu beye na baraba te kwenda kuia tunakutana na wao kwa uwanja kwa sababu gani tunajua mambo mingi sana tute kwenda kuruurira tabu thai tute kwenda kwire nya kindike manto amaingi thai professor kindike oleli antu baraba kwendete nonto we professor oleli antu baraba kwendete nonto no guritira mu Meru ngwe oleli na metho ba yaku antu baraba kuthiata batu kuthiata ora Jesu athiati ni arito bawe bakinya antu amo bamwira twire tukuthiatite anyuma yo kuthiata ri imbi tukona. There are people who follow Kindiki to support him because he is our son, and there are people who follow Kindiki on daily basis because of what they want to get from him. Ngwata kwa ngwata lakini na nimbi poto manto ba mo support nonto is our son ukya kudroteke pa kuona kuma. I am saying this. We are getting. Tegwa royo Kindiki yete kuturure asibitari. Na yete Meru General. Yes. Na yete ka koromone royo. Na arari na arathangatha. Iturare agathokia kwa mura bishop na arari kuo. Na ya atutira au agaure bishop ngari. Na arathangatha atira support au agaure skuru ya mukono mbasi. Chukuru irenga amiurira mbasi. Na wita nthe yonthe akithithagia maendeleo na tukuthaira bira tutona miaka emingi utheri. But I want to say this, Professor, kuiba kuuma nyuma nonto babira ubathania. Te nonto iba kwendete. Te nonto baetania mwaka 2027 sa. Bakuthiatite na beya bakuthiatite because of what they will get at the end of the day. Ibu nto tugwira atiri sa examine, evaluate, olelia iba ikuba ukuthiata kinya kwena byo na kutena byo iba usupport na ibare kuba usupport ria kwena byo na bya ura bagari boboy. Okay. Examine. Thank you. Then choke nyuma kiriara kwamberetie about nikinonto mostero directed tuga inobati kumenya bati wo challenge kenda omba gwitaranto bakungwe gwe kyoria goreti nenda kugatire ikeja kwithirwa we support the government of the day no to me support bona into ikuri then tutumba ko to na MP ogwitangogi no ngi utegwita sini kweli Yeah. so it means goda kuna difference ya muditire jwai changogi
kwena MPs kana nya MCAs na nombe jana example na kwa quantimized quantimized gento kira tumba kona antu bako gento kira gitumba kwa 1 diverted weta gonto kungi 2 gento kira yani kiu kia kichoreri kuma kire gavana kana executive igete quantimized but tumba kona gento kingi extra kana gento kiskumi for example kire national government kire mbechira baeja wa kuiro bambe baeja wa na radwan that 7 million by 169 I don't know right now exactly the fact actual ini figures but for example kadra benen kairo 150 non to tedora de moiri uniform 192 anini kulingana na constituency but kadra tiedi so 150 au no yake ka kuna ka uniform of course kuna rabatara chigeta every constituency then kuna another ambaye tiga wa national government around over 3 trillion almost igitare on the budget chage to now no the MP oro kumba gwetinto 1 through kodoro na komenya korobi na korobi no robe through assembly iketo miure u representant baku kana kutonyo ofisine kweta wetonya na wi ofisine kiri ministers kana 3 kuchore boaku na top leadership na korobe na kuja mheshimiwa Mpuro apate linda wewe keja na jojo uyo arombege bro na gweta barabara kuna tena area South Ment wanto bakona yati kura kuna tiwa amegwata monke atonya kiri ne president na anapewa injirewe korobi no kwero na tumba kungwana na oronge no le autu kana ugo amberie kwa opposition mapema for example no mpeja an example na raini yeje tugeto nyama nyata nara hembu kukatweka narwa deputy president nejeteka president sometime kurobeja akaria wena MP na veteta dako na ngavana twetete wana maliza kwa tukabati kanya karakaro ka MP na atikia nini deputy president ya control muchairman ali kedera areje toraunchi tuge barabara ya kilomita 10 around na story wethire aliko hau lakini direjete another constituency okaribisho ya MP na kanya ukujitora unchi 10 kilometers onere tamak ena kanya amberie koromba twinto tonge safari yake kujewa akona into so ikoto kuga lazima atongere pedha robena ume nikenda bomba kundaliva mwisho kile MC ba mero ora kugire MC ba moe bakaragite na kira tu ko ukadara MC askumete nguginye mukire ngugithatu mbere maka tu deliver cho ithatu urogerete mono ka ku deliver ngugithatu no representanto no geta oversight na sheria na kugeta sheria laws but kuna nafasi ingia gweta extra miles na non kwa examples na barabara bamotone tabagiria kugeta extra miles kwa buga murungu antedia bizerere this time round maguta jangani kwa MCA na imbati representant banti maisti boega kageto oversight into bia kwa kadanda etia barabara chia ko geto na chekura kalbat ka make sure chigo kura kalbat yora chibaterete kras kira ke baterete kedri manto je education ka foro into bia ko bira bibati ko janda we kira chika ECD koreta kiritumira mbe chijin kone kiotumeka because inongo ngugekwa na sheria ingira nkona nto bako ibabati kunyirwa ndona mostre anto bako majority manto ja biashara no go taxes ire mono ijo kedri beitiderio kinya barogachia na uga koromone na elsewhere we need a voice kaumera ngatetera anto bako but I can go extra miles for example dietola MCA kana le honorable no ndetumira kugita chore barabe Kenya kanenya outside Kenya because they not tongereti kedre imbecha chia education basari chidaro chingeri treasury tebo ato kimwambia saa nyingine aongezee pesa sio treasury idaro control kedre karute na aspirant achore bako imbera tomanto tumotura nyani ngongo kinyara ba monkamenya o tumba ko design na MC ugo kaya na ngirie komi it is not kirenjare ne chiaku idaro re mwena nkiri ina ceiling you know na kutha kwa MC na antu baka yomba gwikira mbecha chiriku
iu but antu bara baingi within ja Meru County ona nkoro mbecha cha ko divine cha tuge very few mbecha kiri individual but kwena room pomba kugita kinya kantu gakwa outside au nonkuga gweta extra miles ndamenya gici cia thirikari ngutumira ndomba kubwa 3 kana 5,000 each no mbijanjire nkendo otetheria chiari bakwa kaire ngeta fund iu rieto ringi ngachoa kire achore ngejo bongera kaire nyana tha 5 ikanyate 10 that is just an example DMK ena program bona gikianto na raome eute within the mandate ici che tukwareria it is extra miles iragweta our senator ni kijana imbonete akiaritwa candidate bathire skuru mathanduku na ibaba ingi almost everywhere across the world iri with extra miles ageta achore ageta top leadership kumenya national kendo mba kuona mbecha cha so I think we have some baratomba kwa credit na boja baunda gwetoti kona bati rwirone ruru pero ronero baraumire no kwero baraumire ligi bamandithire wako wanangalia kitia huko juu senator so iketokuga barana babatiki tuize gikosi kirauye kinje mono kinyato kagwekwarĩria about development nyabongo bene ibe reasons onto jaweto gawate arangaja nande unapatwa unatuma bunge ugore tuma bunge kenda wetawo jokia kameme waria kameme kantima istika moke bunge hakuna ingine hatuwezi tuma watu wengi bunge sasa ntima isti yote imekuja mwakilishi ni moja but na ndo za ndino kantaranga ya mtokote kwa ali tusaidie okay thank you wana kailo githugiza kiwe we groundine arutererwa tigania east kuna kintu SG ugire auga thai budget na mururumo jo munene kurukia jira bwari na ju pengine nombe kwithirwo gitwira nara ground ni mbiejo ngopo kuthithia na kire grassroots antu braba grassroots nara ndene kabisa kenda bo make sure kia makeki wite nonto ukezotegera bia matu na bio Meru bibingi muno kwina kia makeki ya the former governor kwina nopeo kwina bus imekuja miguni kama imetokea mahali imeanguka mahali PNU tukona kinyayo roge umewatirite nagerete sana kumyokeria but still kia magraki kuonekana ki strong as for now kire Meru no kia makenopeo but what are you doing to make sure antu barakweri antu bakutha betonya bia mene na how is it right now compared na 2022 thank you cheupe nontu bakiuria gwikeya mbere buruka mbue kia makenopeo thai percentage ekyo nititie na saindi ya 50% kirira twarenio itana 2022 pombere patwi taura oirirwe kiama kietu ikiagwitie into na kancho kiri mheshimiwa Mpuruntu Aburi nkatho ingi sana nuntu pointo bira etitie ndene ya Tigania East panjirire na rotero muthara mheshimiwa Mpuruntu Aburi netitie KMTC tayari KMTC ira almost completion itwili kwandimiti aritwa barabara ya Muriri Siolo Road tayari ni anjiritie the first 6 km irikiti katwendelete okumaro tero karama kwina barabara mbere kubwithia ya Kongera Karuya Mula Road barabara u ni abwithirwe ne tuireta etibutite kuma te kolonia era karamo kau mheshimiwa Mpuruntu Aburi na abwithire barabara ya kuma Karachi Baranga Karama Road Karama turi menya kwina mtu akumbira atire bibi atumoigunda kuria Karama akwina mtu wito na real ariuria kiri project ucio the aigua bwana Franklin ya etare ina Karameri ina etale ina Karama na mtu ariwa Karama ni tinyuma muno mtu Karama is one of the ward ireti itine kinya ini tamak barabara kana barabara itamak so anda igwo etana ndengwenda mutariria no nathikirite aigwe nini tiao ida tirutere ru gakorwo gwira Karama ko into ibingi mheshimiwa Mpuruntu Aburi ombite kubwithia na biria tayari bikubwithwa for example barabara ya Karachi Baranga Karama Road ni bwithitwe thaitu kwaria
ibwithiti kana ge kubwithwa nä mbä rä kä tie na gå bwithua na nkwenda gwakicira twikinya kurene barabara ira mweshimua mpuruntu wa buri na mbere ku lobby na iki mpango wa wikirwa tamak lami na barabara mweshimua mpuruntu wa buri umetwe muyumbe wa mbere kwithira endere tigania east lakini arompete barabara ira nitite kubwithua karamuka u itwewi TTI nitite wa kwa St Mary's Mbaranga karamuka u utechukuru mweshimua mpuruntu wa buri atibithitie renovation ya classes karame no kau uti mwana aikuo atewa mbasari mweshimua mpuruntu wa buri na into bibi ondo kona bikia biri yo kulukira kyama kanopeo kuna ende batutu kya kubunje kyama kanopeo ri cheupe na into bibi kauma kuna ende ndo kwira gikinya 2027 no ntuba mantu ara tukubwithia ground I want to assure you uteke amakingi ne mero kikethia kina followers baba ingia banopeo thai tukwaria ituweta ikundine thai tukwaria kyama kanopeo tukwenge nonere mweshimua mpuruntu wa buri side ya Mekindori netire atethia family imwe yari na mwana cibitari amurira mbili yo musi 200,000 kuno kulukira kyama kanopeo mbeca ira tecia thirikari mbeca ira tecia CDF mbeca ira icha kyama kuna endire muti utena matunda na wena matunda iyo iko wananchi bomba goya. Okay, for example, cheupe kuuria. Let me ask you a question. No, let me ask you mine first. Yes. Au muti na matunda na muti uti na matunda. Kuringana na uthuthuria bwetu bura tuthithiti kinya na groundine itukuigwa mporoteka atina supporters. Mporoteka kumenerwa ya urankuigwa MPs baba ingi bakimenerwa muno na kwa na itete ngugi lakini thinere ijira antu amwake antu bakauga atiri mpuro etha na guturomba kura na turombe kura ri mweshimua mpuro ciake setigania east na reke gutura to support two term. That's the only problem antu penyo in nara groundine bakwa nondo neje batu tukona na twitirite ngui yes but narombe kura cia we ya mpuro lakini agatwira tuthiatire two term na two term no yomba utuma batu tukaigwa twathura na twi mwenda at the same time. What do you think about it? Cheupe nankwire mbeca cia CDF itomba wikira lami woni nditite ngui thirikari-ini na income I'm very sure mbeca cia CDF ake itomba wikira tamak road. Very true. Mbeca cia CDF ake itomba waga TTI mbeca cia CDF ake itomba kubwithia mirandi ya waka kambe cha machibo na cha polisi kuna ndi batu tukaya kuria au support thirikari re ekuo ndo bibitioneka kinya thira ibotura tupunje kama batu kato support thirikari re ekuo ndo tore au support thirikari ndo bitu tebiona. Yes. Muteura ena matunda iyo to support na thirikari re ekuo ndu batu support tu kama kanopeo ende batu tebunje kama getu twetumira kama ki kuromba into na ke thirikari nene na kuthetera mwananchi na ground. Yes. Kuna ndi mantu ayo ndo botali ayo ndo talira kando talira ayo ni tio kulukira lobbying ya kama kanopeo. Okay. Nikirwe karotes jiwe tunagwire barabara ya Mekindori kuna Tirundi barabara ira ndaini kirila mikitite almost completion. Yes. Barabara ira yite kulukira lobbying through kama kanopeo. Barabara ira tikioneka barabara ira itibwithitwe na mbeca cia CDF barabara ni rombi ki thirikari nene kuna ndio tukiakura kuritaniria ngui na thirikari ero tutumba kona maendeleo yayo nte. Okay. Na 2027 woni kan kuhakikishire ati nopeo ikethire na MCA majority in parliament ya Meru County anko hakikishire 2027 woni inkona na indimate mantu na imbithiti research nororetie na indoretie ngaba na no how itagiremene ndaitie gerumene ampro ni lakini woni kwe vision murungu anda taira 2027 ngaba na Meru County akaithira arwa kama kanopeo ngaba na Tharaka Nithi akaithira arwa kama kanopeo Senator Meru County akaithira arwa kama kanopeo. Okay. Women rep Meru County akaithira aumite ki kama kanopeo
na MCA ba Meru County para batero ama na kiama keno peu pakana akini Okay, ndongera kana taura ni ndongera kana taura lakini hapo SG kiore kieno tukuyo ogeta matuzanga pana and SG itonete wikaribisha ngabana mutuma kiameneke no peu na kuringana na rumors ato siete rumors maybe ikukuona kayeka kutina usiano buthongi muno katikati ka atongeri bakia makanope na the governor. What happens if the governor does it come kiriki ya makanope mukendelea kumusupport kana bukarungika candidate wenu wa kiama kanope rumors ikuonania kiama kya atongeri bakia makanope patiwitanirie na governor kana te atongerie bonde bariko ikarote the leader the party leader. Yes. No, the party leader atena thina na His Excellency the Governor wa Meru. They are reading in the same script. And from where I sit and from where I have left, uthindo ndiraigua. Na githando ereo general agithari kuringa sigino. Na winde de mto mugono mno general. But then general 24/7. So if at all there is any friction, if there is any issue between the governor and the party leader, then Franklin Mwit Karuti are in a position ya kuwa ati kuina kauntu ka kuendelea in between the governor and the party leader. But from where I sit, kinyana arua no gwenda bagethanĩtie nara sino ndie meathene the other day no bene nara mikinduri bai mucemaniene na kinya after that twetha twina kunyanira chai then you should clarify kwa party leader kindly. So anko ndo clarify no to yes let me bibi ori bimu birango tomeri bereweza yes ask I clarify yes no to kire muchema nizo ari rutero atigania nijo antu bambiririe speculations ya kwamba kuithura kuina rift no to baba inge bariuga ibonere general ezare ko kethia ngavana gitu takiu kota kakwinde kwa getha nacho nau twari muntu ari gari nege gureru general nari nagira ia ba wake urampi. So let this sink to the people of Meru. General Mporo Abori 2013 na nilienga wana mbere Peter Gatira Umunya. Yes. 2022 nenga wana mbele Kiraito Murungi. Mbere ta mwega wire thira general wa muingiria na ikira mutumetine yes na watweke anine kya mwenda ntu ati nanya kira ito am request amuro itegere mene ringi am stanto ingia kanya aritire ya Meru ngui na general accepted graciously amuringa inya irare ringanawa so up to date ata angure rira amuringire yes actually amuringire tare mata ata angura na atera roma kilengweni muntu we na speculation muntu we na drought na atome kilipu mo general Mporo Abori akiaragia manto ya te ya mea ya konie His Excellency the Governor. So from where I sit narande as I'm speaking kinya vainge ya we were sitting somewhere with party leader. Okay. So na utire arambira turinga mbautan na kiagwa turinga mbautan I am the first person to know. I will let others know that kuma thai to rwatiri mbautan. And I said this the other day and I want to repeat it. Ndenda kuwa ona mtu enda thikiri na matoyo yeli. Franklin Mwiti Karuti Sec General wa kiama kia no peonde ne ya Meru County. I said this to a certain television the other time. That all politicians in Meru bonde
kinyora gwĩchĩte kasi mũchoro kwa mũno no tũmenane na no tũrwe na no tũtiane ta cia thairomi saa 7 kamili no tũtianĩre ĩndĩ mũndũ wĩtagwa General Mpuru wa Buri Mpuru onto wa Buri uni na Mpuru tumeagorwo maisha completely kinya kaibone yete turwa kinya kaibone yete tumenana urindi ntora ngaita mau tuteona na for the next 5 years kenda tutekeye kurwa so woni Franklin Mwiti Karuti there is no secret kinyemwe moja hivi tu kindogo hivi tu about the aligning na mbibionda yombo karika ya General Mpuru wa Buri when I'm not aware. Okay. I am his confidant, lieutenant, defenrowe, mukarioke ama na mukarioke. So at any given time kugea goda kwe namba utani. I will come here and clarify nambue iro eneri mbeu. Lakini as per now, the party leader and the governor wako hivi, hakuna vita. Thank you. Utendo ereo buru completely na speculation ithire. Okay. Na rĩa andũ egethero ereo bukamenya. Karuti woyo Franklin abori urate goroaria. Rĩa andũ egethero ereo umeini agera ntangaze lakini utendo kuona. Okay. Hakuna vita ninaona. Yes. So it was I want important to say this. Utendo kuona bwana Kameme. Okay. Thank you. Kuno kintu kwenda kuongera. Yes, on the same na mostre ja manzu wale jadwa bitim paterinda na kiro kire sija kurio chokiuga te atongeria bano peo paterinda Yes. Cause muchamani one ujite bengari na goro na hara ntego tikiedra kara kinyukende takamwa I don't know but oi noi ba kedani diara bonere nafasi ya kedani we can see that tigana ndebo ntizembi kwa the reasons ira ba to mabago ende na ndeberema kirangi to gyonda kadaka mbuga one mheshimiwa Mpuru ena teito nyingi muno ntijene kirimwe to atega tumwikira giteito imo Mpuru ipatirinda mheshimiwa Mpuru EMP otigane East mheshimiwa Mpuru family man kana i mukuru anja mukuru na ithe wanja nena taito ingi kiruding to na mena other titles kengike ngichoka yo kiuria kiu if today muturi auga gento mheshimiwa muturi kumanara Embu tuteja toira mheshimiwa Ntururu from Tima West kama kenu DP ni ubouga true or false don't do that Ero muturi na getrata na ugire kivuti na adwale ne kivuti akauga gento tuteja to ambio tangalira na senata ni kijana na to berambasi ni bugitrata ibo alige bwina rembo uyi mheshimiwa kivuti urare nare kivuti na bado ne ipatirinda dwalia ruraromba kujukaua kana riria ameru bakwanda kuria kiuria gikonene na the party of Nopeu irira bakona either SG either magento to mufragete the members au nyuma bia mabire biethero bikiaria through one person either paterinda or any person maybe nombuge kiama giki nini muno but the Nopeu today levone biama strong na biama binene any message bakarona anytime nere na bomba kwandika bagwa kiama kana Nopeu kuuga ikira bakona kina leaders baramo baba ingi na of course twikirite uniform ya party that the message yunya bakaandika na bagatuma mitandaoni I think that one can assist in going forward tutekerwa tuendera kinyarira tukabanga ku support thirikari igana kwegana for example because batu mwari tutomba gwetana ndeku itu twitito the government if the government kana president William Ruto akenda they our support either togarende na te with one person of course kona no kona ODM baki urutinya SG so nya SG under the members so no ngakarende na the leadership of the Nopeu party twin the amwe
twarie tone ideas cietu cia party na cia the nini coalition twetaniria well and good riu no tumenye the way forward na message iwe gaitwa ukiona leaders banope party still kiri kiama kia kiri mantu ja county level riro karona message eti either party no support the governor kana eto mu support ete might be go support gakorega kwethoro ina rain yao lazima still that message bomeone either SG akithoma na atumufragite the leadership of the party indo tumba kugana ndo kairongeria kugira karama na au je ketho je mantu zawe yes ituonere tweto bwana Julius Bijiwe atiumirie na wa kiama kia NOPEU ki behind the governor of Meru na wa chairman wa kiama kia NOPEU lakini kuringana na ntumiri irampigitwe inkuigo twa chairman wa kiama kia NOPEU iwi ciakwa I'm asking so that you can clarify kindly iwi nguto tia wanabari na mitandao na kila kitu so that you can clarify for people yes baba gutha bakielewa na bamenya and so kiurikira ntu bakurio kya kwithirwa twa chairman wa kiama kia NOPEU then mantu jara aragia decision ira yari kiama kana yari yewe wengo mtu kiumbe kana decision ira yari yao. Julio is the chair wa NOPEU ndene ya Meru County. Okay. Or Upper Eastern. He is our chair. Tatari teito etene kia kwithirwa chairman. Okay. So that means the decision yari ya Secondly, today as we are talking, NOPEU party as a structure. From the National Executive Council to Inamete, Mwanka, the grassroots leaders, barabara in the world. As we speak, any decision that will be made in Meru, they comprise all the chairmen or the chairpersons, ba constitution de Tharaka Nithi, Meru, Embu, Isiolo, the coordinators, the women leaders and the youth leaders. Each constituency will bring 3 people. And that kwenda go make a serious decision ya kuanjira ito eregerete. Chairman wetu teka urire na teka aure man out of nowhere. Akaririe ya chairman lakini tutari turu chairman ya kiama. Kathomere mathwani yetu ya team ende tutari turi ku chairman ya twinthe turoma nyumewe tuwa this is the way. Na ontubuwa tuma kwethira kwina muchairman ya ruyu. Yora tukubati kwithira twina yo ruyu. Thainya. Lakini to postpone because of other issues ira ciomba kwa rais. To ya torita statement yetu tukari ya team ya NOPEU. Yes. We are from where we sit from our previous meeting ya NEC ya uite to support. Anyone willing to work to aspire whether either ari senator, ari MP, ari governor wa Meru na kiama kia NOPEU. That was our last statement. Era twanire ku make. Twetete woto wa because of other issues ira chumba ku irai and there. Tukwapa te linda kanya ka kwaraniria. Lakinya his excellency the governor. Lakinya mukathe the president. Kenda tuithwa twina rwaria rukureta machiara ndene ya Meru tutatie Meru ya kutharikirwa ni opposition yake. Tuweka kandi chionde methene. Turanire as people of Meru. Pate linda wetu ayo kinya his excellence na kinya tumurie atire bwana president. No wetike batu tukaria NOPEU karuti ari antu bomba go support kana kameme kana kailongeri kana any other person. Kiuri kembere. Kebiele anokumia Meru bwana president tutitara antu kuringana na vyama. Tutara antu from nowhere tutara inyaundrie tungana cia kuno no gumia tokia utia Meru tena kinya NOPEU na uwe nonge nunya ukethira Meru
yonthe ni opposition zone. So kwina rwaria rurio na rwaria rugendelea na rwaria rukariu. You scratch my back, I scratch your back. Anyone willing to work with us this journey ya kisiasa ya 2027 as an Opeu party, you scratch my back, I scratch your back. Okay. That is our stand. Will I be wrong if I say maybe now that scratch my back, I scratch yours? Of course. Does it mean that if the governor, the current governor, yes, no, but remove about right now. Now, does it mean that if the governor doesn't come your side, kana kiamenekia na Opeu in 2027, babu bukaria kiama kana Opeu buketha bukirungika candidate wenu wa because I understand we have no problem with coming or not coming. But we are saying you scratch my back, you scratch my, I scratch yours. And I think we are in the same point. Show us. Only that unanipeleka hivi no. We are saying this. The most important thing is respect. Yes. The most important thing is respect. Maybe because of that other pressures here and there, no other way, maybe we walk this journey together. Yes. But because of other forces from here and there, yes, we won't force. Exactly. That's but what we are saying, there is that respect and that honor, kuna that agreement ira tumba kubwithia. Tuitete huko kariyo na this and that, tunapangana. Tunatembea hiyo safari kwa pamoja. We are not ruling out that ate yake no Opeu. No, tutikuwa ate yake ngukuri menya. For one, itukumenye na kiama kiawa launchire. Kio ito. Kio karute. Reko tithio tukumenya kio. Kia ngapana. Kio ito atea. Reko tithio tukumenya karute. Number 2. Listen. Number 2. Taibwa kia magana taibwa kia na mauru meru. Number 2, na kuona nye rungurwa UDA sana. Ende UDA kai kiawe. Kuna kiawe na kinaga UDA. Nande kuringana no. So kwa tuka, that's why no, that's why me I'm asking you. Yes. No to teka ratangaza au ageta na UDA kana au ageta na kiawe kana au ageta na Opeu. That's why now we are asking no to babu bangite na bwina plan ya kuromia ite beyond. If it doesn't come ruterero rwa Opeu, babu buketha bukiromia ngavana wenu na kiama kia Opeu. That's the question. We are not interested with who is coming, but we want to popularize our party. Turenda kuire kiama ketu seriously. We want to kuona tuina turela, tuina ngarinya, imbrandi, seta wata land cruiser kaya are iko ireto lenge. Irawe ngari irandi toira inya 4 na turela ariko na Brombox Kithumba tutena nguire miru para pa opposition bathiurungite na araba wite anga 1 term pange baitete na wite 2 term na tutuyangi round tuwite no Opeu batwe anto batuthiata imurumo yetu tutekuria anto baba gutwenda. We want to build our party. Mwanka kinyora utwenda watiri, I cannot go without these people. So but we are not desperate. Our party is not desperate for people who want to come bara mana kiama ketu. And we are not beseeching anybody. Kuna vyama Kithumba ndene nthi muntu akaiburi akira wita atia kwenda. So tutakare yakatu so desperate ituita tukele nkanto ange euro myake anga uwe apana. Patu tutekuria anto. Anto abeta kuria kiama kia kuroma kio. Kinya unia ndetere kuria no Opeu, he went to seek. Kinya ugetere kuria na kinya baba yake yundi aba uteke amagia ire kuria muntu. Ni anto beta kuria kiama. Muntu na kuma akaigwa kwa certificate kiamene ke ya eta kuria kinge kite more stress. So we are saying this. We have no problem with anybody. Na what we are saying, bahatu katwende kiama ketu, katuoge brand yetu. UDA they are building their brand. ODM they are building their brand bakilinda the ground. Wanalinda ground kwa bako linda mwananchi. No the UDA na boy bako endesera na development agenda yoera beneo. Wiper
ni kuwaipu nara kwa hivyo usikiza ground na tutu tunapata ngazi pamoja. So antu ivendelee wacha kwira reka ngano na bikuranirie tokinya mwisho ara tweta atia tukathurana. So that is the case. We are not pressurizing anybody. We are not pushing anybody to a corner. Na utewe tu corner no kinya mporo tuto mukona ipate linda na kaibate kwenda kuromana no peu well and good. Lakini any decision that will be made tepate linda ka make kiama aitake mene eta Nairobi Nairobi aroma wa kiama kana peu ikibunjiro hapana. Teo garoma wa no peu ne bangiro usupport karuti itene kina hapana. It is the party ikiama ke akaranthi kiite yamba kiwatiri tukolele na twanirwa na kuthigire kora tuthigire na toigwa ati batwi idea jeto na chioyo icio kundana. Let's move as a team. The party ko wantu ba pressure mporo antu bagendia mporo antu ba chulia mporo bakiwa no wethe no apana thai Franklin cannot stand ntumba ko maru are ndita musimamo gama I cannot as the SG amerwa butiombeka our chairman our national chairman bwana Mithika atiomba koroma wa Nairobi kiama kiwerona kiwa bwena giko akaua agaraire Nairobi na tutubwithire president inge mikinduri katubwithire inge embe katubwithire inge mutindro to that is not the stand of the party. Okay. Yes. So don't you think miario ya bwana BJ when retre confusion kire antu your supporters na kinya kire media aspirants kawira ate BJ we utebo bothu kawire kiama gyo supporting governor utotho wire kamende batu turawa kiama ketu uraiwa kiama kia mbas kiama kia UNDA kiama kia NDP bya mabibi on the byaremerwa ipia ni akira tangazire oro yawa they are in opposition from now going forward bako withdraw their members nambi bapokea kwa nteo cha thirikari mirweringi baado kumaria to sainire certificate kumaria to sainire impeachment motion ekwinga the former governor uraibo no peo yandikite baroa kuirita ke mukataba yo ukaria thirikari reriku tutairita uraibo no peo irwite na governor ororiku tutarwa uraibo yundi irwite noe uraibo PNU irererwo echo through a writer that kiama kikwamua ati line ira gitite opposition bado tukaria kiama kia no peu tutagaranthi to withdraw our support from His Excellency the Governor. Rwari rwa COS yaririe ka diatela bora mutwere ka wiga ka rika na members that you ought to erwari ro me akere tene worora twandikite ati itukwingo twikira uyu ko twegere tutajaniria ndo no tutaronwe so irwari orora ro tene alikithachia kana ko yange uraibwa twitite tukari utati tukawitogorwa na ngava. But I think it's real kwenje on that kumba kugama input Amero kana Kenyans na mono supporters bano peo very soon maybe in the next meeting to expect by region but ya gutera tukethora tuke address kiure kiuba kuria mitandao na mono so ibato just a little time kidogo tako changes tikathoiro inene but musimamo wa kiama kana kukria the hewa ibetere in the next meeting. Okay. Na better in the yeah, that's fair enough. Kiama kia gavana kiritwa karudono ntunumburi na kitawa kitawa Economic Pillars Alliance TEPA kiama mayan not TEPA yes TEPA na kiama ikiombere ikiregister by the way na register in 2025 na kiama kinyetha na wire kia youth but ikiawe lakini I don't know plan ile na tena kiama kiu not until now teka kile kiama kiu kina leadership kiama kiu kina party leader kiama kiu kina deputy party leader kina SG
au kamsi kia ngavana. Okay, no ora kinya no be menya as much as anto batele Of au course, kia but- maikiani ni anto bawa kinya no be yero ni empuru, right? Eh, Kile anto yeah, bara no, batukuelewa. is the party leader. Yes. Kinya no the party linda kwa. No, tutaona mea maretu ya turena ituonere who are the leaders of the party. You see? Ameagree na mimi sasa alikuwa ameiona nikikata. Ituonere who are the leaders of the party. Nikikata alikuwa Ituonere nakata. who are the leaders of the party, but I didn't see the name of the governor. So tutekwenda Lakini mea iko hapa.